Firupu we wangi Vincent na Chelsea uragamba kiseho iregesha nimwe murayebita Ireje chana chakweta nkorya hizuba wangi chakweta nkorya hizuba iwe Firupo we kare twakwakira kitangaze buri kugenda misho na nempunji na n'icywekecho kurigero ku Donald Trump yashazireho ubuyambi kuhikaha embero kweyemerire Vincent na Chelsea ngenda kubagambira nti district ya Kegegwa ni district emwe ariyezo ziri kurinda empunzi kandi umukampu ya Kyakatu mbwenu nka kampeki abuja nti etuyenereberwa ebitongore bitari bimwe na bimwe konka hati batandikire okuroza aha kiragiro cya Amerika iki Trump yatireho cyo kusharaho obuyambi Trump bwa nyuma yo kurabya ikiragire ikiningo kuhinduza kiragire iki ezeshaha ayishomero rya Bukere Primary Bukere Secondary School eryayombekirwe ebitongore nka Swing Church Aid hati batatiye kuroza aha bukambo za Trump akugira nti ebitongore ebi bishazireho za contract z'abashomesa 15 kandi kigamba ngo naba abatireho nazo contract zabo kineyo wire cyo mwisho nazo zibakapizwa kusharwaho Trump yagumizamu atitekeragira akire mamani so far tuitire aishwaika aishomero erya Bukere kandi twabasagambaho na mukuru wanyo ova kweta violence tukacungurwa hamwe na no muzire omwe turebe aba bantu ekiragireki tibo nibakireba bata kandi kiba affectingire bata reka tugambe nabo bongere kutangaza hamurebe wa TV wese na Munonga program eji ya Simbuka yabare Elizoba turi umukampu ya Kyakatu ekushango mu district ya Kegegwa ninga umwanya oguri kurinda empunji okuruga omahanga gatari gamwe na gamwe konka oguri kumanywa ka Kyakatu ninga Kyaka ya kabiri ekushangwa mu district ya Kegegwa umwaka ogukutandika president wa America Donald Trump akataho ekiragiro nti obuhwezi obukwija omahanga ga Africa bubase kwemerera ninga bucendere nco twabasa kwijira omu kampu ya Kyakatu kureba ebitongore ebikwa obuhwezi heine okubateganisibwemu nk'abantu abakora omu Kyakatu refugee camp reka baze nyanjure abinyine aha kugira ntubanze tubamanye nibakora kine bakora nkaye sebo webole Munonga omwami Philip Muranja amazina ne banyeta Valence tukacungurwa the master Bukere Secondary School eri kushango muri Kyakatu refugee settlement kandi aho cyune abana barayika 2025 erizobe amazina niraka Mukeshimana Marie Chantal nkaba ndi vice chairperson PTA ahishimo rya secondary school ya Bukere kandi nkaba ndi mu hakakiko ka Bob. Mr. Head Teacher wa Bukere Secondary School embera yebitongore okucendeza obuhwezi nkeyimwe bakuru bishomere mukwasirweho umuta ahabwe mbereje yo kujanti ebitongore birimu nibihaho obuhwezi mu Uganda webole Munonga abareba TV West kandi n'abankurikize nabe yanjuriye amazina ni Valence tukacungurwa nimbanza no kusima TV West abwo bushagiki obwe kutwereza kitwe abojo gwegese kana abantu bihangajyo rya Uganda sima abazire aba Bukere Secondary abakutwereza abana muri secondary yetu ya Bukere kandi mu gihe cyo nsima abeji kandi hamwe n'abegesa na muno abari kwisaho obuhwezi ninga bari kwisaho obu kusa support
abana butwine muri Bukere Secondary School necha amazima ko omuri omuchak settlement niyo one of the settlements etwine omuhango omonje ngo ni eine abantu bingiho kandi chaka settlement nesha ngo muri Kyegegwa etwe nkishomero Bukere Secondary tubere tukoraje ishomero rikatandikaho nangwe myaka mike nyuma ho umwaka wa 2022 kandi twatandika twina abana rukaga ashatu na mwenda obwa hati tujyo mwaka gwa kana kandi uko nabagambireho twine abana 2015 ishomero rigenda bashomesa obwa hati 53 na support staff abantu bari 10 nibo staff y'abantu shanju nomwe actually shanju babiri obwa hati omwaka wo kwandika tukageraho kwatwamo nkitwa kishomero kutwamazire kugiraho kuhura makuru ga omwemezi wa America Donald Trump yatandika kusharayo empowers kandi aliaho funding zaze tuza mu NGOs zaze supporting the refugees in most of the camps inga mu camps nyingi mu Uganda kandi no mu Siyoni itwe twasibeho okushanga ngo abashomesa bamwe utwafina hano hariho barufashurwa ebitongole ninga partners anka kurabira mu UNHCR kandi n'abashomesa bareka 40 nabo contracts zireka 15 zizire zashazibwamo ninga zikabaho tizaba renewed twasigaza abashomesa 23 now 23 bonkabo tiba kubanza kusindika ishomero ry'abana 12 kugira ngo bagende bashome inga bashomeje akwanoza kushanga teaching road really yaruga hari nomo y'abantu 24 ya road ya 29 yaza kuri 20 kandi cyo mushomesa ko kibasa no kushangira umushomesa wa Bukere naza mu class kuruga shahemwe ndashika 20 ayinuka shahamwe ndashika 20 achatamburaza muri class echa kandi tubentungamo partners actually nimanza kusima Fin Church Aid ishomero niyo yaryombekire buri kintu cyo kirya Fin Church Aid cyo yashiriho ya the classrooms, laboratories, there are computer laboratories, science laboratories, ya tuweza main hall, ya tuwa library hati kubajire batusharaho bagira ngo partner support baje bahitane ukendeza we are actually worried kirimo kutina munonga tungamu supporting ya instructional materials books tungamu ebya laboratory konkate tambu yaho yeka titukatunjo nangwa na choka ninga kapeni kasukufisa kwa no kushashura nibashura mpora icyo nkishomero no basafutabasa kugira ngo obase kuza kugira ngo oze kugura those materials nambwe umuyecu ndikule wati nkasine ya kana ezo kutandika gukora these a lot of practicals mock examinations nicyetaga materials nyingi omusine ya kana elizoberi nyina abana barayika bishatu atamna mushanga konka sofa aba reporting y'abaje mu shumeze ndacikezi n'abana bishatu batanu na abana bishatu batanu nabo ninyetaga materials zo kuba supportinga nyingi munonga sikutuze bakushashura bajya ngo kuza kushashura kugura ibari kuza koze some practicals ninyetaga mu sikurufizi yabo bona kandi etaruho bakije kubyabiraho mu cyehwireho donations zachendire nyine mpunji nyingi munonga kuba atemera donations washango the cash ratios ezi empunji zitunga bazitema kurugaha sense bara kutunga kuruga kale hadi ninjango bajyo mutwaro gumwe n'utundi sente tuce turugwamo madam Chantal aza tugambiraho konka nije bajyo muzezo so omwana kuza kuruga superficie hano ya no cyetse cyamani munonga so tushanga ngo na superficie tuwetaga eshashurwe nikwe twaza kujya zo gura those materials na cyo tikubasika so omugesho cyine mu buzima bwinji munonga bwinji ko kandi twetaga if possible kugira ngo kubaho stakeholder support, that is the government now. Tujenge eje ere kuyatamu shumireri okwaga ni mashumiro gabaho which is supported. Mr. Editor,
ningenda kugambiraho umurebe wa TV West na munongo mu program eje yasimbuka nti Kyaka 2 refugee camp so far ingobwa hati ine empunzi eziri kurenga emitwaro 16 kandi ahishomereri nkando ho izoba ryo kubanza bakabe ine abana 182 konka izoberi baine abana 12,25 ningenda kubuzaho omucharo actually wena aruga omuyihanga area Kongo niho arje muyihanga area Kongo ningenda tugambireho nka abantu abitkumanka empungu inywe ni mutunga sente zikwingana ki kandi sente nizibasa kushashura school fees y'abana aba bagira ngo ebitongorere byarugira mu kimwe umishomerere wari umugambirizi wa West TV ukumutse kibuze iki kuka sente zo aha muntu mu cy'ubusasi akasenta k'abantu batuhereza umuntu wa buri kiro akubasemo kandi atakubasa yanatunga gumwe n'ibiri ati nawe agira hamutwara abandi bo hariho n'abatakutungana kikumi aho kuhinga ati hariho emibazi yabitariho noshanga umwe nabwo yagigura habo kuba ubuyami bwa Trump bwaniwe ubuyami twantungwa ni amahingi aho Trump hasibire n'emibazi ni mike ubuyambiti burimo noshango n'umwana wo hishomero naza yo yarara umwarara ko aza hishomero arugayo oshanga ngo nashomati nembera nunzi akasenta ko obuyambi bwaguma ubuziri abana kwega ikibasa kwija kuremerera abantu hati wahiko mu makagitu bamwe noshanga amakagamwe garimo abakazi abashije bagire okushakokwe ahero ya settlement ni baturayo barunde cyo kurya ningenda kubuza eze sente omutwaro gumwe n'enkumi baguba kwa buri muntu nibagumuha buri wiki ninga buri kwezi kandi nizazirye zaki nibagumuha buri kwezi ari hakubasa kwiha ecyo kurya omwonyu esabuni omurebe wa simka program ningenda okirebe nti omuntu buri muntu omu Kyaka 2 refugee camp ninga camp y'empunzi natunga umutwaro gumwe n'enkumi 2 buri kwezi okuguraho emibazi oguraho omwonyo oguraho shukari buri kimwe cyona ekikwetaga omumbera y'omuntu hebiticha aho nho kwenda kuburiza nti bana abashomesa contracts zabo zayemereze mwaza gukora ki nka bakuru bishomerere mwaza gukora ki kugira nti mubase ninga kongera henamba y'abashomesa ninga mwaguma n'abashomesa abimusigize mwakora cyo mumbereye webale munonga omwami Philpo n'abarayibona ba TV West icyo nkishomero of course titukogira ngo twaza kukingaho ninga ngo twaza kwereza abantu 23 bo bale wamanage igishomero y'abantu 12 icyo nsa kutugumira munonga so ekikozire nko mwemeze ishomereri kwatanise na PTA ene nakachiko ka board of governors tugirizo twashutama kishomero ninga ka kurushomero twagira ngo abashomesa bali abo contracts zavureho tushwe tubete ni kwe bagaruke bavuze mu yabo kandi kurugira kwe namba yari kweyongera twajya twongeramo abandi bashomesa aba still PTA arrangement now abandi bashomesa bari 10 kugira ngo turebe ngo twabasa kujya kikuburinga gap eri created by the increasing number nani kugira ngo tugira school fees yitu y'emtwaro 8 eri kushashwa buri mwana na yetariho bitu twagira ngo twakora budget kugira ngo twakapchalinga abashomesa abo 30 n'abakozi bali abandi 11 konka twashanga twine kizibu ahako abashomesa babene batunga sente kuruga mu partners ziri nyingi ho twaje mu budget yitu twashanga akasente kutokohereza real ni kache munonga it is almost like a half ninga quarter yesenzi bakwane waje chini batunga kubwakali so charges aho kugira ngo engaging abashomesa
akora engagement na board of governors turebe nko twakolesa akasente kake ako bazira zo tuhereza kugira ngo turengo twaketalinga twarebera abashomesa butwineho nikwe mubwire bwo misho yacu atungira ubundi buhwezi maybe abashomesa batunga akasente ako bake bwana batunga ubuhwezi bwo mubuzire nikwe maybe abapitiye ninga baziri bagira ngo esente basa kuzibona bongera ka school fees niko shofero bose kuri Mr. Editich job kuna beningama na chairperson wa board akajanti at least mwinene kiteka teka cyo kujanti cyabasika kasente kaguma kabuzire mwongere hakasente tinkumanya niho kwenda kuburizo mu cyaro ishomerere kuri rayongereho ka school fees kiko ni muzake yankanye kandi abana bandi bo baza kusigana Filipo we barakomboza kibuze cyo ishomerere kari yawe n'ubyongera ka school fees iki kuremerera abazire bingi abo kuba umutwaro gumwe ne ku bibiro zo muziro go ari gutwara hariho natakuzitunga kandi atina hakuhinga ngo yihe icyo kurya na sente zo gushishura umwana nishiza kumuremerera ushanga abana bingi barwo mu mashumi ntabwo kuba umutwaro gumwe go kutunga ni gukora ukwezi kona nubwo yaza kushashira umwana imitwaro 8 icyo ndiketago umuntu yine family nyingi akwate sente za kwenizirisa abana shashira umwana azahishumira bashanga rongo sente zayongera no buremezi bwo kwega buza kuba buke kwega nibiza kuba bike abo kuba abana abo bine bikubaremerera mu monga bindi mu makagabo kariho kubi kandi okutashemerera ariko twari dushabira kugira ngo umuntu we nakuba acyayine embabazi no buyambi ayambeho twatera ishomera abantu bitosha no kundi Editich ebyo bitongore kubyo guma biremire kuteka mu buhwezi ko kubeni bitekamo ni mushaba ki government umuyeki we bale abantu Filipo nyowe watindiye no kushimbuza cyo kushima government akwa n'ibingi muno mamawe no mu kono gwa shomu ushiwe ne kibanja no chitunga so really government knowledge muri ryombe kire tini tukweta kugira ngo government je kusombe kiratiya itwe ka kishomero ni cyo government ikintu kimwe okugira ngo etuhereze ninga eje ishumere ritwara ni kuyalitwara abashomesa bali mu egereza ka salary twatunga salary we don't need anything from the government we only need salary for the teachers and the support of instructional materials kuturatunga ebyo then ifora turuho kuhereza quality education ever hapa niho turi kandi tukoraje batuhereza government support really ya bari kuturi abona ni mango abakora page ni bingi bunonga abakuru mu education barumu bishaba government grant aiding of Bukere secondary school at least in the shortest possible time because we have got a very big crisis haraje buchamani omubire ibinyonka headmaster ni ndeba nyine ibari nyinyi gwire kandi abazire bine obusto bwingi bunonga obegiye so nitshaba ngo government twari shomero niko batuyamba kushora bashomesa bashora bashomesa nibaza kumaha kandi abana tubaza kugira pressure yo kushora school fees kapata tune government support Mr. Editich ijori kunabe ningamba na chairperson board habwishomereri akagira nti ebitongore bikaba byahereza kubaraganisa kubahaza computer ebitabo ebitanda entebe nebindi nkebi nebikoso byo mu laboratory hati ebinteri mwakubia ninga nabyo nimushaba government kugira nti eyonje kubakwateraho aho kwa tureba abana ba senior 4 baza kora registration bakolesa yoro le mnonga aho ndekanye simbeho finish at 8 really ebeneteze bitabo etwereza laboratory materials ekatwerezaho ebitanda dormitories yatwereza hentebe konkati kwagiremu okukemwa ninga ku tero bitongo lebi support hati twirimo koresha munonga akuba uko nakigambire tukorera kimwe kandi twine hope yeshibuka kimwe abonone kushagara government kera weya birishumereri nambere twire nanye cyangwa twatako ubuzobu akuba uko uzo kusupportinga kandi mashomero nebitabo lekana bukere batuhereze baleta instructional materials laboratory materials lekani to what considering because this school by registration ni community school
it is owned by Kyegebwa n'obujjanjabi kigwe FCA and UNHCR konka ni community school kandi ya government n'obutune code ya government. Social government ni considering etwereze ebintu ebyo nikwe baza kutwereza code twecharge na mwisho akwishomera ryo tukoreka kwegeza education kandi kwege. So we have to keep on moving. Shangu government erete ebintu ebyo mwishomero mu nikwe tube considered kagani mashomero ga government. Welcome no. Ahandi ekingo kugambira nti natangara rizoba abokushanga nti kureba ishomero enambanero gahabana igana 182 neza ahabana 12 igana 25. Ekingo kugambira omurebo wa simuka program nti wazo mu camp ya Kyakatu no shanga nti omuntu actually reka mbuze umucyaro ni itaka eri mukuturaho buri muntu itaka bari kumwa niringana omuntu umwe itaka riwa kumuhatira kihingura mitazi 25 hajya 25 naho kombe kenju ndatirini no kubyara aho tuboga emboga ezo kurebera abana bato kuranga tibarwara bwaki. Iwe omurebo wa TV West wabo kine itaka haruha abantu abakutura ahari mita futi 25 ahari 25 konka no shanga nti aba bantu bariyone bakosita keri kureba babaho na n'umutwaro gumwe ne12 ubwo bari kutunga. Iwe no shango ine hika 5 konka harimo orubingo emishojo hamwe nembeba oteine chokora korisita kari yawe obase kutunga ebyo kurya akasenda abo kuba embera aha umucyaka tu terni reka sibure abareba TV West sibura abakutureba abareba TV West nimba sibura niyo bari kutuburikiza kandi bitwagambe bitubigamba nk'abebembezi bishomero tukushaba ubuyambe mu government kurango nitwatwirukirira kwa buryo umwana no wa government twera tujya ba government kandi government nitwe tuyambangane kurango abana bitu batunga nyenca nungi kandi mwebare wabale munonga amwami Philipo na mutahe wanje Madam Chantal kandi wa Kyakatu abarayibi ba TV West mwana nimba sima mwebale kuturikiza kandi why no buyambi bwa Bukere Secondary School oli mu government wena otukiziraka abandi kwataho okugira ngo atwirukire icyo kishomero nensema TV West abo twereza piraka kandi katwirukira byo kwashirukora sima buryo mu wena every stakeholder aba board na ba PTA aho muri mwana nitwasimira kimwe hakwa twemerero ezenda chikezi habwana Mr. Philip titukaziritse bicona umushomero mu kandi ngira ngo we shall still move on despite of the challenges we are facing. Nisimira kimwe buryo mwe mwebale munonga mukambereze mikisha. Omurebe wa Simka program Vincent Mujurizi na mwena Charity cyo butunji mutongereyo ahabwizobere musibeje mwena.